Hello friends, hanyilam sokon narok joto night tongnai ani friends rongno friends sungtini nailenai among kangkai tifra government no job notification ongkoi faisa hingga sungbini pulya post nai nalegana o post ni bomong kangkai narok nogoi tongo agriculture officer tai TAFS grade 1 group B gazetted o jago sung saiman ka post ni bomong ke tomo to agriculture officer ni bagi tlangjang ke o job na harjangnai among kangkai Tripura Public Service Commission ni hoite o job no naharjangnai obon bisingti job tlangjanghnai hingke sungo jago bini salary details tai bini education qualification abo bosonangnai abo sungjotono o jago o bidin bisingti sung kahamke saiman lainai kanarok pulian nugui tongoro scale of pay o jago hingke suijaka 10,000 230 টাকা থেকে 34,850 জাগো নরক মাননাই কা বাহাকে oro GP res abahike ro kobangma sikha ka bahike level 13 Tripura state pay matrix 2018 অনুযায়ী বেতন মাননাই hingke o jago sungnalenai mini category wise o jago vacancy bakjaka hingke sungo bono kabo kaisa kaisa naitalainai hingke o jago pulion norok nugui tongo muke UR ni bagui o jago 40 ta vacancy rwjaka hingke bahike oro SC rong bagui tongo 8 ta ST rong bagui 12 ta hingke total o jago vacancy hingke joto milogoi 60 ta vacancy hingke bahike sungo jago tebo naitalainai obong kangkai sungoro bini tabok nangmani education qualification abo sung saiman lainai hingke o jago hingke PS category rong bagui oro saikia to sung nangya hingke sung tabok bini education qualification naligana oro hingke jodi noro agriculture tai horticulture ro norok jodi bachelor degree khaijak tong hingke norok o jago apply khaimannai hingke bahike oro CV ka borok bangla tai kok borok obujab kaisa norok mana nangnai hingke abo to sung manai tongo hingke bahike o jago CV ka tolao age ni bagui norok ni age o jago 40 bochor ni bisingo nangnai abo haike o jago ST tai SC rong no government ni rule ni onujai o jago 5 bochor rir jaka hingke norok ni age no borok count khainai 9 tarik 1 2023 ni onujai hingke abo haike sungo borok saiman khe S rok o jago tai education qualification rok hingke sung tabo yang naligina omo kangkai category of vacancy post vacancy against proposal abo kangkai women reservation rong ni bagui o jago khana rok nai je kaham khe o jago purinai hingke abo haike oro category wise o jago vacancy bakjak hingke abo haike sung aborok to saiman laikia hingke friends sung oro nalinai o jago online busuk tarik jorati o jago rwjaka hingke oro online swijaka borok last date dekha oro 9 tarik 1 2023 mane 9 tarik January 2023 ni bising jora tui o jago time rijaka aboni bisingo noro o jago apply ma khainai hingke abo oro scheme of examination bagui saikia norok ni examination obo nai obo ke writing examination nai multi choice type test phainai o jago 180 mark ni abo o jago saikia interview tai personality test bongnai o jago 20 marks ni hingke abo haike o jago sung subject banalinai subject hingke o jago saikia borok MCQ part 1 English and general knowledge including current affairs abo soho o jago saikia o duita milogoi o jago 30 mark ni phainai OMR based MCQ type phainai o jago time o jago 3 ghonta o 3 ghonta ni bisingo noro o jago complete ma khainai hingke oro reifika boro MCQ part 2 amake agriculture ni somondo phainai OMR based MCQ type oro 150 ni phainai gabo haike interview type personality test oro 20 marks ni gabo haike o jago total wngkha 200 marks hingke abo haike sung jotono saiman khe o jago bini ekjoni somonde rok hingke abo haike sung yang tebo nalinai oro taitam rok saikia borok hingke L limited number of candidates maximum 3 times of total vacant posts in category wise abo haike tolongnai rok saikia abo norok porainai je kaham ke ang ani description box o amoni notification link rirwana hingke friends sungo jago nalinai omo kangkai selection bahike khlainai selection ni bagui borok saikia o jago abo ke norok ni writing exam ni bisingtwi o tai interview ni bisingtwi o jago selection hajangnai norok ni selection nungnai oro merit list borok swlamui norok no phunuknai hingke o jago morok tolo last o swngnai norok puila abo jago apply ma khaigranai
hingke o jaga o tep sike borok omang hingke for details syllabus tei scheme for examination aborok bagui o jaga borok sike norok o website thangani naiman no syllabus ni details rok hingke bake oro online to ungjak suru oro online wngka o jaga norok nogoi tongo 9 tarik January 2023 obo last date 5:30 jora rojaka hingke siyangjak o jaga 9 tarik December 2022 ni tei sini siyangjaka o jaga o hingke norok o jaga o date ni bisingo norok apply khaima naraknai jara apply khaina muchungnai rok hingke norok oro tei tamo tongo abo norok kaham khe nainai ang haino short sai thangka hingke rate of recruitment fee omrok oro to sike oro joto no oro kisa fee nangnai o jaga fee hingka khe sike oro jara ST tei SC rok hingka khe oro 250 taka 250 taka rang nangnai abo haikhe oro onyo rok ni bagui hingka oro sike 350 taka rang nangnai abo wngka khe general candidates rok ni bagui nai abo haikhe no o jaga kwbangma sike hingke abo naithani hingke yang tei tamrok sike abo swngnai nailainak aste aste khe norok ano video no sajak hingke like khaidi comment khaidi tei norok কোনো কিছু অসুবিধা rok wngka hingke bo swngui mano comment khainai hingke norok sob somoi no channel ni bisingtwi ma haikhe job ni notification manna bagui subscribe khai tondi tei bell bo press khai tondi jefru ang video upload khai aphuru norok notification manna bagui hingke tini video asung sinai joto naitongnai rokno hambai।